Our concern will be focused on the last days where we are in now. Ubuhanuzi ni isaha y'umukristo. Prophecy is the watch to the Christian. Ubuhanuzi burimo imigabane itatu. The prophets, they are of the three types. Iyo bwasohoye bwarangiye busigara amateka. If it is past, then it still means that the history. Iyo uri gusohora abari ibyaduka. If it is fulfilling, then it becomes an event. Iyo utarasohora nibwo bwitwa ubuhanuzi. It is not yet, then it is called a prophecy. Byagiye bibaho ko imbere y'uko ibintu bibaho Imana ibivuga mbere yabo. It did happen that before things happened, then God could speak of them. Hari cyo bumariye umuntu wese. These prophets, they do help an individual in one way or the other. Ubuhanuzi butera kwizera. Prophets brings about the faith. Ubuhanuzi butera kwitegura. Prophets brings about the preparations. Kandi yuzu ubuhanuzi bikurinda kuyoba. If you know the prophets, then it helps you from going away or astray or backsliding. Niyo mpamvu dusabwa kwiga tukabyumva neza. Akaga ko kutita ku bimenyetso. Act of someone is the danger of not minding about the signs. Mbere yuko isi irimbuka yahawe ibimenyetso. Before the world get into destruction, it was first warned about. Dufite amateka y'ibyabayeho. To know the history of what happened. Ni gihe cya Nowa. The time of the Nowa. Ni Sodomu ni Gomora. Sodom and Gomorrah. No kurimbuka ku Yerusalemu. Destruction of Jerusalem. Ibyo byose uko ari bitatu tuvuze. The three events that we have talked about. Cyari byarabanjijwe n'ibimenyetso. There are first signs that showed about all the things we have just talked about. Kugira ngo abanyabwenge bazabyitaho bazabashe kurokoka. So that the wise would mind about the signs thereafter they get salvation, will be saved from those things that we ndagerageza gusoma aya magambo Matayo 24:37. We are going to read in the book of Matthew chapter 24 verses 37. Haratubwira hati it reads, iminsi ya Nowa yari niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. The days of Noah was that the days that you shall be when the Son of Man is coming. Kandi kuko barameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi no yinjiriye mu nkuge ntibabimenya niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. As in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Batubwiye ko uko iminsi ya Nowa yari niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. But they told us that as the days of Noah were, as they will be the same when the Son of Man shall come. Muri Luka igice cyaho cya 17 Luke chapter 17. Naho turasomaho ibindi bitoye bike. You are going also to get some verses in the book 17.